Post dobijaju u ovom klipu Graze, AMV i Vex. Ohajo svima, ovdje vaš seksi srpski Shinigami i danas radimo anime recenziju. Sjećate onog klipa gdje sam vam predlagao anime koje da gledate? Jedan anime koji sam ja predložio da gledate jeste Lobru. Ajmo mi to lepo da vratimo zato što sam pogledao drugu i treću sezonu pre nekih nedelju dana i jako mi je sveže i mogu lepo da uradim recenziju na ovo. Priča se radi o jednom stidljivom dečaku koji je jednostavno želeo da prizna svoju ljubav Haruni. On se zove Rito, by the way. I naravno po anime logici nikad nije ni uspeo da prizna zaista, zato što ili ga udari bus ili mu padne saksija na glavu ili znate otprilike kako se to nastavlja. Jednog dana izašla mu je iz kade vanzemaljska princeza gola i on kako mu je ruka iskliznula uvatio za dojku. Zašto je to vredno se napomene? Jeste zato što po njihovim nekim vanzemaljskim pravilima ako uvatiš neku devojku za dojku, to vam je isto kao da ste zaprosili. Da, jebete prstenje, samo vatajte se deco. I on tu kasnije nekako nju spašava, jednostavno se ne vrati u kući, u svemir kod njenog ćaleta i on uspeva da je spasi. Mada ćale nije neki napasnik, nego su se jednostavno pospodili najobičnije. I ona tu ostaje kod njega, naravno Rito to zažali. U prvoj sezoni se uglavnom razvija priča između dve devojke, Haruni i Lali. Lala je princeza, dok je Haruna najobičnija devojka. Mogu reći prva sezona je otprilike i zabavna se gleda, zato što te avanture koje ne provode zajedno su jako zabavne. Imate dosta fanservisa, ali otprilike bez fanservisa možda i ne bi bilo toliko zabavno. Ja sam vam predložio ove anime dok sam samo znao za tu prvu sezonu, a druga i treća se strašno razlikuju. Dve sestre od ove jebene glavne princeze se pridružavaju priču i kasnije jedna Mea i naravno još više se razvija priča o Yami ako ste gledali prvu sezonu. Yami vam je kao intergalaktična ubica i to najbolja, koja može da menja svoje telo u oružje. Tako može i njena mala sestra pod njom Mea, koji se isto razvija priča kasnije o njoj. Priča se totalno menja iz slatke, obične, zabavne priče u jebeni pravi harem i eči. Kada dođe ova jebena Momo, koja menja totalnu priču da treba da Rito napravi harem plan. I tu batice kreće pravi fan service. Druga i treća sezona vam se najviše odvija između, pa mogu reći svih devojaka, ali najviše se potencira između Yami i Mee. Ja mislim da je otprilike ovo dovoljno što sam vam rekao oko priče, ako vas baš zanima možete pogledati ovaj anime, nije toliko strašan. Ali jednostavno očekujte mnogo fanservisa. Koji su vam kvaliteti ovog animea? Pa otprilike imate dosta kvaliteta, jeste zabavna priča na početku prve sezoni, ali druga i treća malkice ga uništava. Ovo vam je više anime da gledate iz zajebancije ako vam je dosadno, nego da ga gledate jednostavno zbog duboke priče. Ponekad je zabavan i smiješan anime jednostavno. I zato sam i predložio da gledate ovo. Pa čak i u drugoj i trećoj sezoni može da bude smiješno i zabavno. Sad mane ovog animea. Zašto sam ja rekao da je ovo mamica i tatica fanservice? Zato što je prepun. Otprilike pola u epizodi ćete dobiti fanservice i anime. To vam najuglavnijem pričam za drugu i treću sezonu. Prva se razlikuje dosta. Fanservice je apsurdan u smislu da, evo vam ovo što sad gledate. Kao kažem, drkanje repa. Jebeti leba, Radomir, pusti opet Kornić. Nema ništa ovdje. Lizanje repa koji mnogo liči na jednu stvar. I hobotnica, da, idemo da stanemo tu, čuće me komšinica. Priča se na neki način i razvijela u prvoj sezoni, a onda u drugoj sezoni i trećoj se dosta usporavala zbog fan servisa. I zato na kraju druge sezone i početak treće već nadalje nema neke duboke jebene priče. Još jedna mana ovog anime jeste da art style se drastično menja između sezona i bukvalno treba će vam neko vreme otprilike da se naviknete na promenu. Prva sezona otprilike imala lep art style,
druge sezone su nešto malo izmenjali, ali ono, i vidi se velika razlika. Dok treća sezona još više su promenili i to je bilo baš veliki problem po mom ukusu, ali ajde. Nisu zaista morali toliko puta da menjaju art style, makar i koliko je bila godina razdaljena između tih sezona. Šta je još vredno se napomene kao mana? Evo imam još jednu stvar. Uvijek u ovom animeu su bili nebitni dodaci, na primjer to da ova Yami u trećoj sezoni ima nekakvu crnu moć u sebi koja je jako strašna i na kraju se pretvori u nešto totalno apsurdno, ali ajde, jeste moćna na kraju. Dodava još mnogo stvari, ali najviše me nervira to što duže ponekada priču, duže jednostavno nebitne stvari i ponekad se totalno vidi koncept kako su zaista planirali anime da se razvija. Naprimjer, krene da se spližava sa jednom, pa sa drugom i otprilike to izgleda isto. Vrlo repetitivno, iz nekog ugla ako gledate. Svakako ovaj anime ima baš dosta mana. Pa pošto su ove nove anime recenzije, više ne radim baš ocenjivanje, zato što ja mislim da ta ocena i ne služi vam nešto mnogo, nego ću vam jednostavno reći da li gledate ovaj anime ili ne. Ako ste zainteresovani za fanservice, ovo vam jeste mamica i tatica što se tiče toga i jako vam preporučujem onda, zato što osjetiti ćete fanservice na mnogo različit način. Slobodane bre, uspori. A ako za vas zanima neka slatka priča, zanimljiva slice of life, onda pogledajte samo prvu sezonu, a ako vas zanima jednostavno duboka priča i zanimljiva priča, nešto što niste nešto iskusili do sada, reći ću vam da ne gledate ovo, zato što ovo nije taj anime koji tražite. Ja mislim da je dovoljno bilo ovom poklonjenom animeu, svakako ja sam Akicu uživao u ovom animeu, ali jednostavno bilo je suviše nekih stvari. Pošto sam negirao sada već neko vreme ove anime recenzije, sad ću otprilike više da potenciram da radim anime recenzije. Planirao sam sada da radim Darling the Franxx anime recenziju, ali jednostavno sada ima 9 epizoda trenutno i sad čekat ću jednostavno da se završi anime, pošto jeste kvalitetan anime u pitanju. Ali ne brinite se, imam još mnogo anime recenzije koje bi želeo isto da uradim. Naprimjer kao Soul Eater, pošto to ipak jeste anime iz koga sam ukrao ovog Shinigamija. Svakako hvala što ste gledali ovaj klip i mi se vidimo u sljedećem. Sayonara!